Ya mhlambe ke ngingakafiki lapha angisho ngoba kuyokwenzeka abanye bengazi ukuthi ubani okhulumayo uBR Obuthelezi uhlalo weIFP lapho Ndini ku-constituency yasoNdini. Ngakho ke thina njenge-IFP lapho Ndini imisebenzi eswenzile ngokubambisana iwona owenza ukuthi sikwazi ukulida umasipala ngaphandle kokuthi sibambisane nabanye abantu asinama-coalition. Imisebenzi eswenzile ngokubambisana nokuthi sine track record thina yokuphatha, sine track record eyenza ukuthi abantu bekholelwe ukuthi okungekho akukho khona ekusikuthembisayo sine plan yakho ukuthi lokho esikuthenbisayo vele kuzokwenzeka. Ingakho abantu bekwazile ukukholela kwe-IFP. Futhi uma ubuka nowadays ukubuka abantu abaningi abasuke kwi-ANC bazovotela i-IFP ingenxa ye-track record nangenxa yani yokugebengu bekubonakala eqembini elibusayo ukuthi alenzi ngendlela eyiyo, abantu abenelisekile. Abantu base beyiqokela ubuholo obuqotho bevele ubuqotho basekudaleni ukuthi iqembu eliqotho ngokwemlayezo i-IFP. Bona mangakwenzela isibonelo nje vele obviously i-ANC izo eliminateka. Why? Because njengamanje abantu ade besivotela bengakayibona abanye i-service delivery ngoba begxile kwi-ANC. Ngakho ke base bezovotela i-IFP. Uma sesifaka yona i-service delivery kwabona labo akade bengayiboni sebezobona ke ebebezovota ngenxa ye-anger ye-corruption ye-ANC. Ilapha sebezokholelwa khona ukuthi okay i-IFP yona lona qembu elizokwazi ukuthi lisinike idingo zethu thina njengomphakathi. Lokhu kwe-ANC vele kuzoshona phansi kakhulu kunaseqaleni ngoba laba ade beyivotelile asebephelelwe yithemba kumanje thina njenge-IFP sizofika ne-service delivery bebuye bonke labo bantu be-ANC abebesele noma ebebedubile bengavoti ngoba iqiniso lithi abanye abavotanga ngenxa ukuthi bebedubi i-ANC, abanye bavotele i-IFP ngenxa ukuthi bayabuka i-track record lena yiqiniso ebeyihlale ingamanga kwabanye bethi i-IFP ayisebenzi bla bla bla, kodwa iyona i-IFP njengamanje ebonakala isemgangathweni nakuthi iyona esenyuse inombolo ngendlela eyisimanga. Mhlawumbe ungabuza engifuna ukubuza mina la ukubheka ukuthi njengamanje kade kuphuma indabeni ukuthi iqembu lenkatha selivumelene uzosebenza no-ANC kanti ANC kunezimbalo kwavela ukuthi i-IFP iyachitha ukusebenza no-ANC because nikholelwa kulento esho njengamanje ukuthi i-ANC inenkohlakalo ekhona. So ngifuna ukubheka kulokho ukuthi lawo lundi ukuphawula kwenu nokubuka leso simo sokusebenzisana noKhongolose simi kanjani? No, kuyudaba engeke ngikwazi ukuphawula njengamanje ngoba sinawo national spokesperson okufanele ukukhuluma indaba enjengalezo. And njengamanje angikho levelini yokukhuluma noma ngabe ngiyalwazi udaba ukukhona udaba olufufusayo kodwa asika ayikho. No, alifufusi njengamanje seliphumile on public spaces ukuthi noma ngabe kuthiwa liphumile kwi-public spaces ngenxa ukuthi alikafiki kithi sihlale phansi kube ne-briefing ukuthi sitshene lokho ukuthi khona i-partnership ezokwenzeka phakathi kwethu ne-ANC of which is unbelievable kimi ngenxa ukuthi angikahlali phansi njengomholi walapho Ndini ukutshenwa ukuthi njengamanje siyadiverta siyashintsha sibhekane. Mhlawumbe njengomholi ulindele utshelo bani? Angithi sinama upper structure ubuholi bonke obukhona sinama upper structure angaphezulu kwethu lapha esilinde khona ukuthi kube yibo. So before you media nina nisuke ngena information ukuthi kwenzakalani iyaphambili before you media because it's public space now, right now. No. So it means public space kusuke sekunama processes. So you are saying ku-IFP awekho ama processes allow ukuthi lento nikhulume this level ye-IFP ku district so kwi province ukuze izwakala ukuthi ukusebenza kwenu kuzohamba kanjani because now sikhuluma kwi level yakho ezohlalo sifuna uqonda ukuthi kwenzakalani at this level. Okay, mhlambe ke angizokhuluma kabi kodwa ke uyazi ukuthi noma into ngaba ngaya kwi-media akusho ukuthi ingeke ikwazi ukushintsha kusasa. I-media ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka i-media ingaqondi mhlambe ithatha ngenhloso zayo ukuthi yona ifisa kanje kube kungenjalo. Ingakho ngithi nje lolu daba kahle kuthina lapha ezingeni le-local asikwazi ukuthi siqonde sime ngalo sithi lunje noma ngabe khona sikuzwayo nje ubusho ukuthi kwi-public kuyakhulunywa kanje. But i-briefing yenziwe i-IFP. I-briefing yenziwe i-IFP beside media yenziwe i-IFP umongameli we-IFP. Yes, angithi uyakwazi ke lokho kuyasuka ke kwi-briefing ku-upper level kuze kithi phansi indlela esizosebenza ngayo ngoba mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe i-high level i-briefing i-high level nokusebenzisana mhlawumbe basakhuluma ngo-high level kodwa in terms of local level akafiki kithi i-briefing ayikafiki esitshenayo ukuthi going forward sesizothatha le route njengamanje. Okay, ngokwemizwa yenu nizizwa njani nijabulile ngokusebenzisana no-ANC mhlawumbe makuthiwa nithola i-directive from phezulu izothi njengamanje nje sikasebenzisana no-IFP ayikho imizwa engangitshela ukuthi ngiyajabula noma ngijabula ngenxa ukuthi sikasebenzisana no-IFP I mean to say no ANC.
Ukukhuphuka kwe-ANC ukukhombisa ukuthi iyakhula la oLundi mhlambe akunikini kwethuka ukuthi mhlambe khona abaholi benu abangenzi kahle nenze njani ukuzama uqondisa labo baholi labo njengeqembu lenkatha la oLundi ikhona indlela enenza ngazo ukuthi mongabe wenze ungenzi kahle sikuthatha sikubeka etafuleni sikhuluma nawe izinto. Okay, angeke ngikuthathe for granted ukuthi iANC kancane yakhuphuka kodwa into engakutshena yona iyo lena ethi ikhuphuka kancane iIP ikhuphuka kakhulu kunasekuqaleni ngeke ngasho nasekuqaleni lokho ikhuphuka kakhulu kunasekuqaleni ama tactics esizowasebenzisa sesiqalile vele kumanje ukuthi abaholi abakhona be-IFP okungamakhansela ama-peer councillor umshikashika sesine mandate njengamanje sine internal document esizoyinika ini ubuholi bamakhansela noma ama-peer councillor umkhombandlela ukuthi thina sifuna sesiyipresentile already bengakagcotshwa ngoba sikholelwe ukuthi ngoba vele sebevotele sebengamakhansela sibanikile ilokhunjana i-concept document yethu thina njengobuholi basondini i-concept document eshoyo ukuthi indlela esifuna besebenze ngayo ile ezobe emanated kwi-track record yethu thina njenge-IFP i-concept document ke isivele sikubo sayipresenta ukuthi madoda indlela ezosebenza ngayo ile nale kahle akusiyindlela yokusebenza ukuthi sisifuna ukuzuza abantu kwale-IFP inhloso enkulu ukusizakala kwani komphakathi wakithi obviously i-IFP izosimama